Mına soda oldu hazır elleri kız. Hazır kança soda oldu aytamaz. 125 milyon soda oldu. 128 kaldı. Alıcı 125 kalan değil, satıcı 128 kaldı. 128 gel. At hazır bir götürüp koyun. Ne şu var? Bu pazar perinde. Hey mahalle. Luke. Sen istedi altta jet kılıp koydu. 10 bin kayda oldu benim. Benim yanına sal yiyin. Hoş her kalmadı. Gömülün beni aç. Gömülün bu tavası. Nasıl gömülün? Жақсы сатып аласың. Жетtik alırsan. 120 çetik. Reklamını jetini alsana usul. 5. Alırsan jetini alırsan. 20 çetik. 120 çetik. Maşallah. Berekesin versin. Talas alıp geldiniz mi? Kança sattınız? 270. 270. Mıқты kana kvadrata. Kvadratta. Klişkası puşka emas mı? Жоқ. Жақсы. 4x4 деген. 4x4 деген ha? Өтө мықты екен. 270 ha? Жақсы. Өтө мощный екен. Ушулар сатылды. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн бул экинчи бөлүм 23-февраль. Мына бүгүн аптанын базар күнү. Биринчи эле мына ордунда турбаган ойдулуктуган аттан баштайын. Баасы 300 миң дейт. Жаш канча эле? 6 жаштагы ат экен. Экасы улагы, үйрү, бүт жагы тамай дейт. Баасын 300 миң сурады. Бул жака бастырып койлачы. Бастырып берет. Баасын 300 деп сурады ушуну. Бою деле 1.60 бар го дейм. Мына. Бою деле 1.60 бар экен. Улагы, үйрү күчтүү экен. Мына кара канча экен дос? 250 атам. 250. Улагы бар, үйрү бар. Улагы, үйрү бар экен. Мына бутунда бир аз эмеси бар экен, Беришип атканда. Жеке жатат. Жашы канча? 6 6 9 жаш. Баасы 250 миң, 3 миң доллар болуп калгандар. Сүйлөш жолдору бар. Сүйлөш жолдору бар экен. Номерин катарга айткан? 504 36 57. Эми бир бастырып койчу бул жака. Бою канча ушунун? 155 плюс. Ара. 1.55 плюс экен мына. Жеке тартпайсың. Жеке койбойсуңбу? Мына карат менен койбойсуң, мына карат менен. Ничкеси бар ака, ничкеси бар. Ничкелер бар го. Түстүрдүңүзбү? Түстүрдүм да. Бунун бою канча эле бою? Бою 1.63. 1.63. Жашычы? Жашы бышты жазга. Жазга бышты. Бою 1.63. Иш бишинди эле көрсөтүп коер. Азуу жарган эмес, Жарган эмес. Баасын канча деп атасыз? Баасын 200 кеми бар деп атам. Баасы 200 миң кеми бар. Бирек мындай бастырып коюңуз эми. Буруп түз бастырып коюңуз, түз эле бастырыңыз. Бери кайтарыңыз. Бою 1.63. Жазга бышты 3 жаш болот экен. Эми номерди айтып коюңуз. 505 менен. 0505 менен 96 36 36 96 96. 96. Тишин көрсөттүңбү? Тишин көрсөтпөй калдым да. Көрсөт. Бери кайтарыңыз. Болду. Мына. Азуу жок, жазга 3кө чыгат экен бышты. Мына. Үйү да кам болгон бирок. Жаңы үйрөнчүк ба? Жаңы үйрөтүп койдук да, мында жоош. Жаңы үйрөтүп коюптур. Мына буту колу. Бою бойлуу эле. Алыстан көрүнүшү мына. Хазайын номерин айттык. Дос, мына карат канча? 220 миң экен. Жашычы? Түз бастырып коюң, түз бастырып койчу. 220 миң экен. Чүдө? Кара кашка 46 деген жазуусу бар. Баасы 220 миң сом. Көчкө чап, башка эмес.
Boldu. Номерің бар жоқ па? Номер жоқ па? Sizге қараймы? Boldu. Басы 220 екен ұшылатты. Атасынан Boldu. Дос Торат қанша? 150. Жашыча? Екасы 40 жылға? Басырчы бері? Ары бері. Екасы басы 150 мың сом. Бер қайтар. Бойы деле орта бойлы екен. Номерін қатыр айтып қойшы дос. Азыр. Номерің бар? Айт қой. 0999 111 481. Бұл улаққа чалып жүрген, Улаққа чалып жүрген. Қазанлақ бы же қандай? Жер улақ, қазанлақ. Жер улақ, қазанлағы. 40 жылға. Бойы қанша орқылады? Бойы минуткен баша. 1.55-ке барата? Барата? Ашата? Жылқы өзі мұндай резвойлы жылқы екен. Байқап көрістер. Бұл жақта дағы азыр айғыр сезон болып, көк аттың басын бір біліп қойыншы. Şu көк атты негіз тартпа деп аттылы. Басын қанша деп айтады екен. Siz bölöksüz. Gökke bir ne kız? Gene doska, içine sal koymasın hazır oyun görsün. Boldu hazır. Na içine hazır akşa taşladı bakalaşka. Çüdeyle. Yengey. Bakalaşkanın içinde 400 som var. Sal. Hazır ulaq budu neyiz atlar ayavaylı neyiz göp kelgen toğunlar. Hoppa bir oldu. Taşta. Gelmeydim be. Kette. Bir oldu. Şu da ile. Yenge etmey salgıla. Şu da. Bulacağım. Malades. Sal. Engey. Çüde. İyi ya. Akırını. Çüder. Ушул аттарды көрөлү негизи. Баргана сразу эле билинип калат. Кой тур. Ал кой. Токтоп турлат, телефон түшүп кетти. Кетти. Чудагиле. Bir oldu. Ya çoğat salmayız bey. Bir. Bunam nerede? Cana 500 degen atlar bir sal görünçü. Çudagile. Ya bunlar çoğat çudesez bir. Ve bununla çudesez bunlar çoğat varken. Çudagile. Cana ula uyur garantiya degендер nerge salgıla. Hazır kichikeli at sorasam bile boğası 500 ming ula uyur garantiya deb oldu. Ушул жерде өзүңүздөр байкап көрүңүздөрчү комментарийге жазып. 2 oldu. Ортого таштаңыз. Ортого таштап коюңуз. Кетти. Чудагиле. Карнашын коюп бергиле карнашка. 2. 2 oldu. Finalga kep. Çüde. Koga dur koydum koga. Mına göк аттагы негизи чоң ат экен эле, бирок салып айтат. Мына göк ат. Сал. Hoppa! 3. Болду. Алыр. Жакшы, мыкты. Алгандар жакшы алды. Азыр да акча салып дагы бир эме кылайлы. Коюңуз мына 650 сом. Мына 650 сом бар 3 попытка, 3 жолу. Мына Ketти, çüde. Kaçtır. Çüde. Yenge yemiş erge. Cana garantiya деген atlar salgıla. Mına atlar neyiz bizde bazarda köp atlar.
Şekeden çerti uşunda kılıp. Bak. Azır. Atlar bu canına turat. Aldı o. Bir taşta. He. Bir oldu. Atlar bunda. Şekeden çerti alıyoruz. Janağı ulağı garanti деген attardı. Ушундай bir 500 сом салсаңыздар ушин текшерип билинип калат көбөлө аттарчы. Додого бара барбайбы? Чүдө. Салгыла. Kimi салат экен, кайсы саат жакшы болот экен көрүп турабыз эми. Mına. Bir oldu. Bir oldu, davay. Taşta. Orta koçta iyi. Kara mı? Gitti, kara. İki oldu. Daha bir paputka. Yeme saldırdılar. Çüde. Çüde alkattın. Kalk olsun. Aldı mı? Ha boldu alıveriniz. Kim koydu? Mına gök kiyimçen. Жерге жакшы кеткен негизи. Ортого чык. Ортого чык. Ортого чүдө. Ортого чыкчы. Оппо, кечиресиз. Мына акыйкат жатат кене. Бул настоящий жатты. Чүдө да жаткыр бир. Açtı. Оппа. Жарак. Bu kontrol başladı arkadaş. Ортого чык. Ортого чүдө. Мына. Ортого. Ортого аттар тугандар мына. Ортого. Мына көк ат жакшы жаттат. Ağzalmen tut koy ağzalmen. Ушул ортого жатат экен. Kurang atmen tut koy çarı. Opsi. Мына ушул аттын бою 1.70 экен жанагы. Чоң экен да. Канча дейт? 650 дейт, 1.77 дейт ушул. Boyun. İyi. Et atta. Mına gök 12 деген номердеги жатат экен. Берки ил гök да жатат экен. Жаткыры. Жаткыр. Жаткан аттар ушулар тугандар. Өзүңүздөр комментарийге ой пикир жаза бересиздер. Меники постоянно ачык болот. Мына аттар эле. Аттар аябай көп чыгып баштады мына. Чекеден чертип алыңыздар. Мына треш. Мына треш болду. Мына. Көкөтең мыкты экен. Булар только жатат экен да. Булардын балаларын бир сурап коюн азыр. Булардын балалары канча экен? Sizdiki mi? Mına azırkı 12 номердин baası 180. Jaşı kançalan? Жасқа 8. Жасқа 8. Ошо көктүн номерин так. Жеңеш. Айтып коюңузчу номеринизди. 508 0508 16 34. Азыркы мына Таластан келген ата.
азыркы жатып аткан аттын бирөөсү Адинайдын. Мына ушул көк ат. Азыр эми беркил көк атты да бир сурап коеюн, эми кызыккандар болуп калса. Мына баасы канча дос? 160 болор. Болор 160. Жашычы? Жаш 5 жаш жаска. Жазга 5 жаш экен. Номериңди айтып коюң. 706 0706 840 840 865. 865, Бул башка бир командаларга ойногонбу? Айыл. Айылда, Жакшы, мыкты экен. Ушул эки көк ат азыркы жатып аткан. Бизде жылкылар боюнча бир аз маалыматтарды бердик. Бирден лайк басып туруңуздар туугандарына. Каналга подписаться деген кнопканы басып коюңуздар.